Evo nas vidjeli još jedna epizoda, danas ću vam pokazati kako da snimate preko, to jest ovo je prva epizoda, danas ću vam pokazati kako da snimate preko mobitela i tu na najkojem, ovi koji ne znaju preko mobitela, ne znam ja preko mobitela, mislim može se snimati toliko ima Samsung, znam da može na Samsung Galaxy S5, znam da na ti može mobitel, na druge ne znam. Znači, otićete ovdje i kad odete ovdje na Google Play i onda ukucate record album, imat ćete to ovako kad snimam pa vidite record album. Znači to ćete ukucati na track play i idete na ovu drugu, nemojte na ovu prvu, morate platiti. Imate zvuk, sve imate kao što ja sad pričam. Smanjite sebi postavke do kraja. Evo vidite da može. Evo idemo otvorim. Sad ako ja pritisnem ovo da izađem iz ovog, onda neću moći. Onda sad u gore, skroz ovu gore pa ćete vidjeti ovo. Ovaj kao unutra ovaj kružić, ono snimanje, pa unutra kružić. Tu kliknete i ovako vam se prikaže, kliknete na ovu kućicu i ono počne snimati za 500 sekundi. Pošto ja snimam, to neće meni ponoviti. Imaćete još nekoliko nešto da se instalira. Kao meni se instaliralo ovo drugo, u to ne mogu ući. Eto, to i ja bih vama pokazao postavke da ja mogu, ali ne mogu. Znači skroz sad smanjite tamo i ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se svidjelo, ako jesu ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo vrlo skoro. Ćao!